Hi, welcome to another video. We'll talk about let. Саламатсыздар, bu dagı bir videoga qoş kelingizler. Let деген etiş жөнүндө сөз кылабыз. Let өзү уруксат берүү. Let. Мисалы. They didn't let him in the country. They didn't let him in the country. Алар ага өлкөгө кирүүгө уруксат бербеди. They didn't let him. Let him деп айтабыз. Бул жерде H түшүп калат, айтылышы ушундай. My boss let me leave early today. My boss let me leave early today. Менин жетекчим мага бүгүн эрте кетүүгө уруксат берди. Can you let me play your guitar? Can you let me play your guitar? Гитараңды ойноого уруксат бере аласыңбы? Do not let your baby near the shoreline. Do not let your baby near the shoreline. Балаңызды жээкке жакын кой бербеңиз. Бирок бул этиштин өзгөчө колдонулушу да бар. Let me go. Let me go. Мени кой берчи. I don't love you anymore. Let me go. I don't love you anymore. Let me go. Мен сени башка сүйбөйм. Мени кой берчи. He let go of the cat and it ran away. He let go of the cat and it ran away. Ал мышыкты кой берди эле, качып кетти. Ошондой эле let us деп туруп этиш койсо, бир нерсе кылалы дегенди билдирет. Мисалы үчүн let us go. Let's go. Кеттик. Let's eat. Тамак жейли. Let's go to the movies. Кинотеатрга баралы. Let's watch cartoons. Мультфильм көрөлү. Негизи let me плюс этиш бул бир нерсе кылайынчы деген ойду берет. Мисалы I'm selling my watches. Мен саатымды сатып жатам. Let me see. Let me see. Берчи, көрөйүнчү. Let me think. Let me think. Ойлоноюнчу. Can you work my shift tomorrow? Менин сменамда иштеп бере аласыңбы эртең? Let me think. Ойлонуп көрөйүнчү. Those bags must be heavy. Тиги сумкалар оор болуш керек. Let me help you. Let me help you. Sizge жардам берейин. Let me tell you something, kids. You should always take care of each other. Let me tell you something, kids. You should always take care of each other. Балдарым, силерге бир нерсе айтайын. Силер дайыма бири-бириңди карап жүрүшүңөр керек. Ошондой эле бир ойду айтууда элестетели деген ойду да ушул let менен түзө алабыз. Let's suppose you could address everyone in the world. What would you say? Let's suppose you could address everyone in the world. What would you say? Элестетели сиз дүйнөдө баарына кайрыла аласыз. Эмне демексиз? Let's suppose you could be an animal. What would you choose to be? Let's suppose you could be an animal. What would you choose to be? Элестетели сиз жануар боло алмаксыз, кандай жануар болмоксуз? I hope you liked this video. Please subscribe and share and let's speak English. Бул видео сиздерге жакты деп үмүттөнөм. Сураныч бизге жазылып, видеону бөлүшүп коюңуздар. Англисче сүйлөйлү.